ambe sia sang syuluranki. Salam asitamu lako kita solanasang lante bongi kaparanduan. Kita patut bersyukur karena setelah seharian beraktivitas, kita kembali boleh diperkenankan Tuhan untuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah virtual Lentera Malam. Dan kita juga patut bersyukur karena pada saat ini telah bersama dengan kita di sini hambanya Bapak Penatua Henrik Lebang. Saya sapa dulu. Mbak Susi kareba Mbak. Kure semangat lakan puang kareba melo tiwi. Puji Tuhan ya. Ya, pada malam hari ini Bapak Penatua Henrik Lebang akan menjadi perpanjangan mulut Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Untandai Tongan Puang Matua atau dalam bahasa Indonesia mengenal Allah yang benar. Kita tentu tidak sabar untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan-rekan sepelayanan pada malam hari ini akan melayani kita dalam pujian penyembahan. Pada vokal ada Belinda dan pada gitar ada saudara Adi. Dan tidak lupa juga kami menginfokan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin ditopang di dalam doa untuk menuliskan pokok-pokok doanya seperti biasa bisa lewat live chat pada saat ini juga dan bisa lewat hotline Solidio Rantepao di 0822 1913. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita hayati suatu pujian berjudul Indeko e Sang Mane. Salama ungi melo puang pasakeki solanasang tamak di nomo sitamu mali lan kami nomban ulendui Lentera Malam jemaat Rantepao. Dolo jomai laun basaki sia laun nanunganki kada puang ta palaku pak tunduan ta masambayang. Ambe eki puang matua lan suruga malabi. Puang na lino, puang na langi, puang na tasik. Puang na mintu na isin na. Puang na penangki, puang na batangkaleki, puang na katuangki, puang na kasalamarangki. Kurre sumanga puang.
Na kalau omo lalam penami, ungkamasian siapakan katuan, atu inan sia kasih pulungan, kime nomba umpudi umpakalabi komi. Pamatutun ni penang kime nomba mati olo malabi imisi turu pak porayammi puang. Indena kau nammi puang. Tang pak bela tang paisan. Memase na upuang. Deno pak kuasa kama masyammi ulendui pengkarangan na penama sallo omi. Unanta na inde kau nammi. Pasake mintu tau nalaka tanan. Lante kami nomban bongi to temo. Pamatutun ni penangki solanasang menomba umpudi pakalabi komi. Ma kada-kada mo komi puang. Inde mo kantu anak-anak mi mamali. Laun tolok talinga itu kada tuo kada me patuolan mai sura madatummi. Lan puang Yesu puang pela abakki. Nanta penama sallo. Ki mas sambayang mati olo malabi mi puang matua ambe lan suruga. Amin. Kadanna puang laku basangki lamai sura kareba kaparannuan naton noranni Yohanes pasal 97 ayat nisa saya lakuanan. Yohanes pasal 97 ayat misa saya lakuanan. Puang Yesu butung tomina kapua umpas sambayangan taunna. Susimoto tu kadanna Yesu na mentingara langalangi annama kada nakua. O ambe nalambi mo atunna pakalabi mi tu anakmi anna pakalabi komi anakmi. Susitu kamu mangka umpa kamasian kuasa lako kalena umparenta itu mintu tolino. Kumuana ia pole o umpa pantanni katuan tontong saya lakona tumi sorongna lako kalena. Indesia tu katuan tontong saya lakona, kena tandai komi, o puang tu misari siatongan, saya tu Yesus Kristus tu mangka misua. Mangka mo komi kupakalabi lalino ang kupasundun itu pengkarangan misorong lako kaleku laku pogau. Nato temo o ambe. Pakalabi mo diolomi susi tu kamala abiran ina diomo kaleku misi ayo kanna tonna tae panadente lino. Kusombuan mo tu sangami lako tu tomangka misorong lako kaleku lan maitelino. Tau ia to taummi ami sorong ilako kaleku siama karitutu mo. Siana karitutui mo tu kadammi. Rampo mendeto tu Pak Basanta. Mau Pak ki sa sundur rongko ta si sola mintu to mamali. Umperangi siau nanungan kadanna puang. Ya kita toy mandai siata karitutui lan mintu katuan nakamasiangki. Pengkarontosan na kadatanan nungal lante kami nomban bong itu temo. Ya motu untandai tongan puang matua. Mengenal Allah yang benar. Bungkaran kada kukua. Tabe
Lako kamu saburan torro tomatuangku indo ambe siman. Lako kamu saburan sang siuluran sang kapatonganan sang kaparanuan lan puang Yesu Kristus. Situru kapangakuan kapatonganan kasaranian tae anna torrotolino tu undaka puang matua anna diappa. Sia tae anna torrotolino tu sangai puang matua anna ditandai. Saba. Ya kela didaka ritu puang anna diappa. La dibelami laumpel lambii. La dikullemi laun tumpu eranna. Siaya kela disangai anna ditandai. Batuan anna panggaraga tolino to. Apa sitonganna ya? Yanna kapatunganan kasaranian. Puang matua ia tu undaka torrotolino. Sia umpa petandan kalena lako torrotolino. Mane riat tunna torrotolino Adam sola Hawa. Tobang tama kasalan lan pa'lak kamana-manan. Anna male membuni. Belan nama takut mo sia masiri mo. Nadaka mi puang matua. Sia na tambai mi nakua umbamuni. Kadadian pasalak tallu ayak kasera. Attu ya to. Taera kumua tangan atiro sia tangan atandai puang matua tutolino. Sang adinna nape manta manasatongan. Nakua o inde sia dio sia ten moto ganna. Apa dikuari? Natandai tolino Adam sola Hawa. Saya lako kita lanto mimina batik siosona. Kumampa dian meki kaleta dio olo malabi na puang matua. Tasanga pembunian meki kaleta sia aganta dio pentirona sia paisanna puang matua. Apa puang tu untiro tanga ditirona untandai tanga ditandaina. Sumpu mamase sia liu kaboro. Tontong undaka ki, untambai ki, sia umpa petan dan kalena lako kita torrotolino. Lan surak madatu, siruar kabudanna dini umpo kadai kumaya tu puang matua, tontong bang undaka, untandai, untambai, sia umpa petan dan kalena lako torrotolino. Susinna, lako Abram. Tai anak Abram male undaka puang matua. Sangadina puang ia tu saya umpel lambi Abram. Na suai tasu lan mai tondokna. Lan mai banuan nambeena, sialan mai pak rapuanna. Kadadian pasal 92. Lako Yakub, napes sitamui di Opiniel, napas sakke,
Nama kada tu Yakub nakua Siti Rolindo mo puang matua siama karimman na. Kadadian pasal 32 ayat 30. Sitaruna puang matua umpak petiruan sia umpak petandan kalena lako Musa, lako Yosua, lako nabi-nabi, sia lako Buddha patau to. Kondi kada kumua inang puang matua ya tu umpel lambi sia umpak petandan dolo mo kalena lako torro tolino. Tangia tolino tumale undaka umpel lambii sia untandai puang matua. Ya moto na den sangat tuntunan tau dio Athena memala lako puang tangana tandai. Tonna male sumalong-malong tu Paulus. Na lambi mitu bisa inan to pemalaran diniu surai dio nakua lako puang tanga ditandai. Nakua mi Paulus ya moto ya tu apa tanga mi tandai ammi penombai. Ia mo laku pamanasa lako kalemi. Penggauran namin tu Rasul batu kisah Rasul pasal 57 ayat 20 talu. Tolino atu yato butung lumingkalan kamalilinan pituk malilin parak kasalapalapa bangmi umbanna morakate, ia sia morakate, penombai bangami lako, desiama ni upa, desiama ni dalle, na yatongan me pasalama. Kombongan salo, sangka patonganan, sangka paranual lan puang Yesu, puang pelaabak. Toromana sana kumua puang matua ia tu saya undaka umpel lambii sia umpak petandan kalena anna ditandai mai ringanna lan kasayanna tonna mentolino motu bisara sia tongkon tau mata mo tasisolan sia kitiro mo tu kamala abiranna susi kamala abiranna anak misa dio may ambe ponno kama turu-turuan sia kamanaparan mindato puang Yesu kalena mo. Yohanes pasal misa ayat 94. Sitaruna puang Yesu kalena mangka umpakan anak pasikolana. Nama kada tu Thomas lako nakua. O puang, tae kitandai tulaminin namale. Na umba molaki kua untandai tulalan lako. Nakua mi Yesu. Aku mote tulalan sia kamanaparan sia katuan. Moi misa tau tae na rampo lako ambe. Sangadi ketete diopi aku. Ya kemi tandai mo. Manasa mi tandai mo tu ambeku. Na randuk te totemote mi tandai mo sia mi kita mo. Nakomi Filipus lako opuang pakitangkan tu ambe podo ke ya dukato. Nakomi Yesu kwan ni
Filipus. Sama mo masain na kuniu si solangkomi. Natai bang siara kamu tandai na. Minda tu ungkita mo ambe. Maapai amu kuah pakitangkan tu ambe. Taera kamu patongan ni. Kuma aku telan ambe. Siya tu ambe lan kaleku. Kombongan salo. Garonto na katuan matontongan. Ia mo tu untandai tongan puang matua tu mangka dolomo umpak petandan kalena. Kaparanuan manasa, kaparanuan masai lako, tangia barang apa lantelino, tangia koran madao, tangia pangka, tangia kamanarangan sumpu lolokna, sangadinna misa nari, ia mo tu kasumpuran si sola. Puang matua. Nakamali puang matua tu kasumpuran bantang lako kita. Nakasumpuran ta puang matua. Laumpa bantang ki lan kapakran wanantongan siamanasa. Yan ta tontong lan kasitan dan puang tallo sanga buah bandang ambe anak na penama sallo lendu malabiina. Sama reke talako kalena sa dio namai. Ta itu kasih pulungan laabi maballo na yatu sitan dan tongan puang tallu sang buah bandang. Ta itu pak kaborok mandu kapua. Na yatu umpamisa pena sola puang. Na puang pena masallo marah. Untun riki sola nasang. Unanungan ni lan katuanta lan penanta. Tujona puang matontongan. Tumang kadolo maumpak petandan kalena. Anta tandai menomba. Umpudi siompa kalabi tusanganna. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh sangat memberkati firman yang boleh sampai kepada kita semua pada malam hari ini, di mana kita kembali diingat bahwa bukan karena usaha kita sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan, namun sebaliknya Tuhan sendiri yang oleh kasih-Nya mau mendatangi kita, anak-anaknya dalam ketidaklayakan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa agar kiranya hati kita dibukakan sehingga kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita sembah dan menyadari betapa besarnya kasih-Nya bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa salah satu cara agar kita boleh semakin mengenal Tuhan kita adalah lewat mendalami kebenaran firman-Nya seperti pada saat ini. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena lewat hamba-Nya pada malam hari ini firman tersebut boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih kepada ambekku juga Bapak Hendrik Lebang yang sudah jadi perpanjangan mulut Tuhan pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang rindu untuk ditopang di dalam doa untuk menuliskan pokok-pokok doanya seperti biasa lewat live chat pada saat ini dan bisa juga lewat hotline Solidio Rantepao di 0822
1913. Dan Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, namun sebelumnya mari kembali kita dengarkan suatu pujian dari PKJ 255, Kadami Tukutoe Manda. Kadami tukutoe manda lama susah lama tanah katuan tuku tingayo nang natue na lima na puang kena rimpi na tupe toba angkuran bukmo sumaro kadami tukutoe manda naongan nina panikmi kadami puang kutoe manda tak demo kamakyanganku kemarusa ipena aku tutun lakona kalemi kadami tukutoe manda naporapa penaangku. Ta tole menolola langan puang tu mampata ta mas sambayang kurre sumanga puang na kalau omo lalam penami umpasi pulung kalan kamenomban bongi totemo emasekan puang pasake pasundun ni te kadami siya kami nomban ki pogau. Po pangalainan nitu kadami lan penangki na tontong torroy katuan mi kamasyangkan mi kuasaikan penama sallo mi ba'ruikan kadami. Mi po pendarikan susi anak-anak tontong nakalo lalam penami. Kurre sumanga puang. Mi po parea mo temay anak-anak mi. Unala katanan. Umpana ta itejo na kami nomban lentera malam. Tutontong di pogau keat tunnaomi. Pasakke solanasang ipuang. Kamasian ni kakinaan, kamatuturan, umpudi umpakalabi ikomi, lante pak kamayan yate, kipas sambayangan no puang, Toroto matuangki, sang siulurangki, anak-anakki, tulalu kapararian katuan, belanna narampoi saki, kisah abu jolo malabi imi batu pira-pira, sang siulurangki yamotu ibu Marnita lo makale
anak Vena dan Gava dalam masa pemulihan, Nofri di rumah, anak Kiran dalam masa pemulihan, siambaibu dapat opuang, tangki sabu sanganna, tangki tandai aganna. Apa kamu tupuang untiro tangki tirona sia untandai tangki tandainna. Umpe mantah simisa anak-anakmi memasekan ni puang. Remme lima makuasami tu ponno kamamasean. Pasakke tu mintu pak tunduan di sorong lako batang kalena. Lama rupa pedampi kande wai lima mandarana. Den no pak na potete kamatotoran kamalekian kabataran jomeolo malabi imi. Ana sulem po tampa-tampana lan kamatotoran. Kipas sambayangan o puang. Tu anak-anak mi lalu kamasusan. Belan naun tingayo mamaran mata batu kamatian na. Tona kamasei siatong kamasei. Masekan ni o puang. Pakatanay. Pamatotoi. Dana kaaturanno. Sangadin na din no pa. Ana tontong masorongan mati olo malabi imi siya maktayan joman na may olo malabi imi. Tula na po makariman na. Sambayang kano puang. Umpasambayangan maarupa-rupa pengkarangan pak kamaya. Lan kombongammi. Lan kombongan kalwa na gereja Toraja. Siya umba-umba ni ten mi puang. Ipasambayangan tumisa pak kamayan na panak tak gereja Toraja. Tunani duka moti dukon batu pira-pira sang silurangki. Ia matu mentama institut. Misa anakki siuluki. Ia matu Pitriani Bandera. Tumang kami poparia. Talung tahun inde kombongan sallo rantai pao. Mak kamaya. Pasakke puang. Lan sitaruna. Ana denno pak puang kena kalau ilalam penamni. Nalan natu pak kamasemi. La sundun tujona petamba kaborok milako kalena. Lama kamaya lan kombongan. Aku resumanga akan puang. Belan naki patongan kuma kamu tu puang otok na katuangki. Urangan ni katuangki kiallo bulan tahun tendu kamoto lako lente kemari ngammi tuang pandita David Tiranda sola diaken Minawati Darri tu lambi allo kadadianna kurre sumanga puang pasundun itu jona kaparannuanna sia kurre sumangana napo malabi sangammi. Kipas sambayangan no puang. Tumintu torro tomatuangki. Tumi kamasian kamalambe-lamberan sunga. Moina malamma tu batang kalena.
Masikan puang den no pa mi pamatoto lan kapatonganan lan kaparanwanan lan mintu katuan mi kamasian ni. Pasakekan solana sang puang. Te anak-anak mi poparea lan te kamenomban bongi malilin. Pasake puang. Tusulu ki unna toroi. Te jona pak kamayan kamenomban lentera malam. Pasake tondok bangsa sia negara pak kamasemi. Pasake torroto mak parentaki. Pasake mintu tomi poparea lan pak kamayan. Lalu mak rupa-rupa saburan sia kau okoran. Puang tu mampakilan suruga kamasei siapa sake kalan tebongi malilin. Popelayo marampakan ni pamamma tang tirambar rambang kan ni dako. Pasito yang kan ni mintu na walingki. Perosona dea tabulituk setang patua batang. Penakadake na padangki ma'rupa tau mintu na ma'rupa saki sia kuasa kamalilinan senga. Ya mote puang pangando pas sambayangki kurian sumangaki. Mintu na ki sorong mati olo malabi mi kita yang jomai batang kalemi. Na patudu puang penama sallo ki masambayang lan puang Yesu puang pelabak ki oto na katuan oto na kasalamaran sundunki. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk setiap kita yang tetap setia dalam mengikuti ibadah virtual ini. Dan kami rindu untuk menyapa Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam live chat pada malam hari ini. Langsung saja saya bacakan. Julise Napitopulu, Herman Palangan, Agustina Ussa, Freddy Balapadang, Ivana Judia, Hana Sampealang, Kenzen Anugrah, Alexander Payung, Asno Ujon, Rio Ritapakan, Dina Parakpak, Daniel Bulung, Marlebo, Elsarvin Patandianan, Marcelo Putra, Aan Kiding, dan Reski Kambuno. Kiranya kita terus diberkati lewat ibadah virtual ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kami terus mengingatkan untuk kita semua untuk menyaksikan ibadah virtual ini yang tetap tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada jam 7:30 malam dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Dan akhir kata, saya Pratiwi Anggreni Sulo mewakili rekan-rekan sepelayanan pada malam hari ini mengucapkan sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Bongi Melo, Puang Tontong Urondongki, dan kita tutup ibadah kita pada malam hari ini dengan menghayati suatu pujian berjudul Pake Tuatu Naben Moko Puang. Pakai